Kulumka pike mem obo ani message nin bagai especially nin bagai senamane nung to ani sinikla haipano jeng nin do fani boro non joto ni sini bayo tai nin do fani no koroksa sajek mem saimano je nang life of struggle khai phai ke kabang man nuk kha nang abon bakai tinio nang koroksa strong bere chin do fani do fawo koroksa iron lady hai tai nang chini inspiration ba kabang bere rong bai nang inspiration bo happen tini videos nama reason nang kha Simon ma'am nin policy tal ka politician rong ni policy ro mili ya heda baksa borok no support khai mano tai baksa borok nin against to ba Simon o haipon ang bas obno sim sanamo chungo je nini je mo thawo tongnai kabang ma lukuro belen aggressive te belen chitra ko fake account ro khulugi buno troll khayu tamro khayu agini simi nabo ga taklai saime bortam khlai tona tam kang social media was connect ya but happen last time je nung bono khona je nin bumung no tin borok slogan ro bor layo nini mothani borok no belen aggressive ingja এটা chaya ambagi nono obo request ma khayo je ma'am nang borno control khaide tam ningke saima no borok chini kok to khana gala kep ni kok khana gala even police rong bo borno asa kono control ba khaimal te identify ba khaimangla kepon khaimangla kintu nungle khaimanai nungle sinu nin mo thani borong no so nin yago no bebak nai thok ka talangnani abon bagai abo chini request ma'am tai nang ma khana nai tam ni khana chini bagai ni samong khayo